Biar jegumi kewah yen dadi ban degati nyemak gegain ngemaling. Pangseng carane putu Ratna Dewi ani ngemaling hampir 16 TKP di Denpasar. Ia jani subuh tangkepe ajak Polsek Denpasar Barat. Kapolsek Denpasar Barat Kompol Dodi nerangang Ratna Dewi tangkepe ulian laporan korban I Gusti Agung Dilayunda. Kejadiannya dugas Kamis 25 November sawetara jam 13:03 pas korban sedang menjaga di tokone di Jalan Gunung Batur nomor 101X Pemecutan Denpasar. Korban pas mesare Ratna Dewi jek ngemaling. Mare enten jam 14:30 korban na petang laci tongosne ngejang pipis sube mungkaban. Mare preksana PPC anelione Rp900.000 hilang. Mare cek di CCTV ngenah sube pelakone. Sing misi lala lele, korban langsung lapor ke polisi. Rekaman CCTV ini entoman upload di media sosial nganti viral. Tujuannya apang pelaku enggal ketangkep. Tim Reskrim Polsek Denbar lantas ngejok pelaku di Jalan Bung Tomo nomor 45B Denpasar dugas Jumat 26 November sawetara jam 15. Pas interrogasine, pelaku ngaku subemaan ngemaling di 16 TKP di kawasan Denpasar. Ulian perbuatannya ento jani ia ancam mebogolan limang tiban. Tim Bali Express ngelaporang.